Assam University di Phu campus student tu explain Phu Phnom di Purong Supialong College Varsity Week aputhak rally padopon athe Karbinglong arlo putang te Assam University di Phu campus aloke thena college lasi student union bank puchini duna tengta non CUT ki to bama kotin jara tumanta abangso college along our sanai chenun thapota student union pen lamthe napaklang dun tangte student union pen thamno lamthe litum arjuluna news desk report divide to 65 Karbi life Nilimen Jirsong Timung nindak Assam University di Phu campus along general secretary lo pini nilutum cricket ho mangdeng made 13 varsity week padopon lo da ki chengpon la bangke di Phu boys le ground pen itumla di Phuang kang anbang si non da kasai sida monang pale lo asila bangso university week kipater bipon la bangeni tum Assam University di Phu campus student union ibe sibater bipon lo lapen non isilam bangke pinida kaprek khain dadu kaprek ke bang kaprek distribution ke bang tum dadu ada pini asida ismalan tum bangke kaprek ajutang mal tradition mo kaching thang lo ini man itum kar bitum system kaprek ching thang lo itu ma pini api system bang tum ching thang lo lasi kache exchange lo di asi mane culturally mane anutin system isi ning isi petning isi institution lo ke labang song theke paklang lo asi ati pi de endpoint itu unity in diversity pu aduk ka bese tame pini isi institution lo mate mission ning apa nili isi kabashini kang to maila pulo labang ke pini culturally patu polo lasi ke bang jilang ani system Karbing lo ra da chinang po itum Karbing lo ke Assam University ki campus an chot lasi labang university lo kon CUT ke tok dun according to man system ada abar sayang chenden pen mission endon te mi parji class culturally nakula university week ni wan ni tum patu la pini ben cheng kon lo ni tum la dak er bodang te non inauguration do campus long ni tum pini ben mo 26 7 days apart man si padu pon